Amma улуһугар комур үлете буй саңата түмүктеммите. Быйыл улуска от бурдук огуро таха өлгөмнү күннеген үлэхиттер белетиллер. Оройон үрдүнен 3-600 гектар сирге туурактаах культураны 4-6 гектарга сүйүхү ахылыгын ыспыттыра. Улуус бары баахыналаргар комур үлете кемигер түмүктенен ваалабай былаан сүүс сетте бырыгын толла. Оттоһунга мие турбут соргу куохаран көрдөрүү 34 тоннага тийди. Силеске былаан 900 тонна бит боллаана, опсая 400 тонна силеһи куттулар. Күһүңгү сылаас күннери баттаха кахайсыбалар сайылыктан хыгынниктарын нерейдерин көһөрөн килдердилер. Котоннору чөлүгер түһөрен кыстыкка белемнени сагаланна. Быйыл кыстыкка киреге белеммет, силеспит тагыны бар, синаспит бар. Аны тағына оқпут әме сүсі тақабыдан толыдуыд, 34 тонна талырылд, 32 бұлантан. Анантан сылам быйыл аммалуға әлқабыд тұран, көмірән быйыл үші рызайылдуыд. Қоттауапы оғырат астыры барды антармелдуыд, быйыл бұл 106 гектарға ғылдуыд, қоттауапы бартын ғылдуыд, мұхайттаған гектарға оғырат аға емес бұдың ғылдуын барды қомиян беремете бітет жақынады.